Mene sögөsүң apаны. 9 ay көтөрүp, бапестеп багып, 7 жашка жеткирип, 18 жашка алып келип койсо, апаны sögөсүңөр. Атаны сөкчү мене кылып коет экен. Узунунан 2 бурч, туураңан 7 бурчтук кылып бүктөп коет. Биз да апаны sögөбүз. Бирөөсү апасынан кутулам деп, жонунан мингизип, ажыга апарып келип апасына айтат дейт. Апа! Кутулдум а сизден. Мойнума мингизип алып ажыга апарып келдим. Мойнум жоору болуп калды, мамаша. Сиздин сүтүңүздү актадым мен, короче, бүттү, всё. Болду. Сизди менде аласаңыз жок, мени сизди аласам жок. Жараткан Алладан вахил түшөт. Бандам, сен апаңдан кутулган жоксуң. Сен апаңдын бир жолу түндө ойгонуп, уйкусун безип, эмизгенден гана кутулдуң. Лакап жаман. Бирөөнү лакапка койгон жаман. Мына бирөөсүнүн аты Абдурахман экен, эшигинде чоң бака тереги бар экен. Элдин бардыгы эле аны Абдурахман деп эле көргөн жерде. Абдурахман бака терек! Жини келип бака теректи кыркып таштап көчөгө чыкса, Абдурахман дүмбүр! Дүмбүрдү казып тамыры менен чыгарып таштап көчөгө чыкса, Абдурахман чукур! Чукурга бир машина турпактап келип төгүп таштап көчөгө чыкса, Абдурахман дөң! Бир трактордан келип тегиздеп, эми айтпаса керек деп көчөгө чыкса, Абдурахман тегиз, мурду 8. Чалдарды топтоп алып айланайын абалар. Менин атым Абдурахман тегиз, мурдум 8 болбады. Ушул лакапты жок кылып бериңиздер. Чындап эле бир союз союйн, жилик тартайын деп мечиттеги аксакалдарга жилик тартып, союз союп, согум тартып абалар ушул лакабымды жок кылып бериңиздер десе, бата берип атат бир чал. О мен балам, Абдурахман тегиз мурду 8 деген атың жок болсун илейм. Шу балам капы болбогун Абдурахман бака жалбырак болуп жүрө берген.
Астык, Токтогулдун толугунун айраны, сүт, катык, куруттар бар, сармайлар бар. Ат жерде көп нерселер бар. Алам десеңер. Ия. Ayran var ya. Кандай? Ayran var mı de? Ayran? Бере. Var mı de? Берсең кайтып берем. Var mı de? Ayran жок. Кел бере бер. Süt ver çabuk gele. Süt дагы жок. Ayran, süt, катык, каймак, молоко. Kaymak dedin mi? Gel kaymaklar uyga milyonlar gelip kalktır gel. Жаман мытырлаган эмес. Каймак да жок. Hem ne bakır diyorsun da? Сен де келдиң эле. Мен эртең базарга чыгат элем. Ошол репетиция кылып атам. Жакпайлы мал салдар кирип кетти деп каша тосуп аткам эле. Ой ата kaşa tost kılады. Ey başlara tosmayısın ya. Жо эми тосуп атам да сен уйлар кирип кетет экен. Чоң да күрөң уйларчы. Bura uylar değilsin beni kadar giriyorsun. Geçen ben bir kabak çuval gelip çürük koysam. Senin doktorun bari şaşırttı ya. Кандагы мен doktorum mu? Ana kim doktor? Sen kamazında çöptü. Bir kabak çuval gelip çürük koysam değil. Boşanın bari şaşırttı. Doktorun birine mutlu sınıram. Kaşağı toz koy. Özün kalmayla. Normalde koşta olmayısın ya. Koy lan amına toz otam görüp tarsın. Nerede tosmayısın? Men деле унчукпай жүрөм го. Nege? Sen doktorun күндө келип аккурат мага тууп кетет мен бирде кетип атам. Нормально жүрүш керек да. Туурабы? Урлук кылбагыла дейт. Жараткан Алланын законунда. Биз урлук кылабыз. Урлук кылганды жараткан Алланын законунда колун кескен. Кол жок. Не oldu koluma? Bilmem. Uğurluk kılam da kolum kesilip kaldı. Sen kolu çoluk uğru oydan kalbaysın. Senin balan da koşu, lakaptı koşu alıp ketet. Kimdin balasısın dese balan cevap beret. Kolu çoluk uğrunun balası. Kızın dağı cevap beret. Kimdin kızı olasın kızım dese kız bala cevap beret. Uyalbay durup. Kolu çoluk uğrunun kızı olam. Kimdin balası, kimdin kızı, жақшы at қалыш керек. Ошон үчүн айтылат. Bir-бириңди сыйла, bir-бириң дурматта. Керек болсо bir-бириңе салам бер. Биздикилер ассалому алейкум деп айт десең чыгып алып, кандайсың дейт. Жакшы? Міне, жаман деп уктуңбу? Ассалому алейкум деп айт десең кээ бирлери тынчсыңбы дейт. Тынч? Міне, согуш болуп атабы? Ассалому алейкум деп айт десең биздикилер чала айтат. Салам алейкум деп. Салам алейкум деген өлүгүңдү көрөйүн деген сөз. Ассалам алейкум деп айт десең, азыркы жаштар кыздарга айтат, жигиттер балды кыздарга. Чау дейт. Кыздар жооп берет. Мяу. Жараткан Алланын законунда айтылат. Эгер сен кичүү болсоң, эгер сен аттын үстүндө бараткан болсоң, эгер сенден да кичүү бирөө жерде бараткан болсо, аттын үстүндө жердеги салам биринчи сен айтканың дейт. Эгер сен кичүү болуп аттын үстүндө баратсаң, чоң аксакал аттын үстүндө бараткан болсо, кокус сен жерде болуп калсаң, аттын үстүндөгү аксакалга биринчи салам айт деген. Жараткан Алланын законунда айтылат. Туура салам айтып, туура жүз көрүшүп, көзүн тиктеп, сүйүп, эл менен баарлашып жүргүн деген жараткан Алланын законунда айтылат. Ошон үчүн дайым саламдашып жүргүлө дейт. Ассалому алейкум, ва алейкум ассалам.
aya dükküldep soğuk Üşkürü dille üşkürü Kimisi tanday bilmedim Kimisi suyu güçtürü Çoğalayla gelipti Bökülür de çok hissettirdi Çekti duran gözlerinde okçadı Öptü nasıl dalla yasa çekildi Döküldü soğan Üşkürü delle üşkürü Kimisi tanrı bilmedi Kimisi suyu güçtürü Üç kızıl el kalbi sınayım Çın sesimi kimden kalbi sorayım Ay dolaçı aranlardan bilgende Yürümdü kimisine sunayım Döküldüm soğan Üşkürü delle üşkürü Kimisi tanrı bilmedi Kimisi suyu güçtürü Döküldüm soğan Üşkürü delle üşkürü Kimisi tanrı bilmedi Kimisi suyu güçtürü Kimisi suyu güçtürü Жараткан Алланын законунда бир гана өзүңдүн жаткан жериңди тазалабай, керек болсо ажатканаңда таза кармагының деген. Бизде туалет деп айтабыз. Жараткан Алланын законунда ажаткана деп коет. А биздикилер ажатканага киргенде башкача киребиз. Жараткан Алланын законунда ажатканага киргенде дуасын билбесең пош-пош деп кой деген. Же сол бут менен кир деген. Эгер оң бут менен кире турган болсоң, ошол жерде каза тартып кете турган болсоң, ажаткананын ичинде жан бересиң. Эгер сол бут менен кире турган болсоң, жан бербей турган болсоң, адал жерде жан бересиң. Ошон үчүн айтылат, ажатканага киргенде сүйлөбөй. Жин шайтандын бардыгы ошол жерде. Шашпай, дуасын билбесең, сол бут менен кирди. Пош. Сүйлөбөй. Тынч отуруп, чоң зара, кичи зара кылып, кесек менен тазалап, анан же дарат алып чыгып кет дейт. А биздикилер ажатканага киргенде, ажаткана дебейт, биздикилер туалет дейт. Туалетке киргенде алар биздикилер 10 фут эмес, 2 фут менен кирет. Опа! Анан аян! Туалет анан айын болот. Сен эстеп көңүлүм бошобосун. Сүйдүм сени, туалетте да сүйүп болобу. Туалетте отура сүйлөп түпүрбө деген, болор түпүрөт. Анан аян, аттадың бана буйдум бособосун. Сен эстеп көңүлүм бошобосун. Нанайна, бана эки кашап кетчи, жүгүр. Жараткан Алланын законунда ажатканаңды да таза карма деген. Ошон үчүн 5 мал намаз буйруган адам бендесине. Эрте менен багымдат намазды окуган адамдын ден соолугу жакшы болот, ибадаты таза болот, кечке кылар иши даана болот. Пешим намазды окуган адамдын намазы жакшы болот. Чындап эле жашоо бар экенине ишенет. Асыр намазды окуган дигер намаз деп коет. Bir kılımga tete, kılım desteysin. Şam namazda okuyan adamdın bemaldan etiyat bolot. Kuttan namaz, tahajjud namazda okuyan adam eldin tınçlığın, amançılığın, barçılığın, layım
бемал келген жаман нерселерден этият болууну, улуу таралык ынтымакты тилейт. Ылайым эл журт аман болсун, 18 миң аалам тынч болсун дейт. Ошон үчүн жараткан Алла колдосун. Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах.
Ayva. Wow. gülüyorsun de. Çamak usta okuyordu bizden. Kandır. Bunu okukandan çık sırası gülüyorsun de. Gülgün Bizim işte. ailede de. Ayt bileyim. Ayt canım. Bizim ailede bir Keşa degen bir genç var dedi. Oşo kışında zıp pistoletini alıp kuvvet çıkkanıken daratın üstünde çavali oturgan çavali köyde meylep durup Jıram! Tutkanı dediğine kargaç çıkarıp duruyor. Aydı ben sen kule verme içime ezdirip kaptır. Hep bittim ya. Ya kayırdı gülüp. Kayırdı gülüp. Kayırdı gülüp diyor. Usul yerine gülüp denen. Çavali gidersen kargaç kaptır dediğine gülüyorsun. Oysa. Kan türlü çöyleke cimiş de at koysun. Oysa normal ise. Cigiş beş dam kadar. Hey, ben normal bir obraz yapacağım. Adamın da güdüretten ulaşsam da. Gültüre durağını. Ne tüz etme yok. Gülkümüştükle. Gülkümüştük ulaşsam da. Obraz mı? Obraz bir. Keşa oşup mu? Keşa oşup. Bizim aile bir keşa degen biri genç vardı. Oşup kışındası saparga oşup. Uğa git olsa daratın üstünde çavali götürttüm. Çavali giydi meyilip durdum. Oşup boldu şunu atam deyip dur meyilip dur. Şunday meyilip de karasam. Şunu meyilip. Paaa kara geçirge. Kara çık kaldırıyor.